Radovi u Narodnoj biblioteci Srbije su završeni. Nakon obnove koja je trajala 3 godine duže nego što je planirano i u kojoj je uloženo skoro 4,5 miliona evra, Narodna biblioteka postala je moderna kulturna institucija. Međutim, do prve pozajmljene knjige iz Narodne biblioteke proći će još nekoliko meseci, jer će toliko trajati prikupljanje svih neophodnih dozvola za konačno otvaranje. U čitaonici Narodne biblioteke tišina. Konačno je završeno sređivanje njene unutrašnjosti i uspostavljanje sistema koji će svima omogućiti pristup knjigama i informacijama. Više prostora, jednostavnije korišćenje, namenski rađen namještaj, sve je u funkciji lakšeg sticanja znanja. Imamo nove čitaonice kakve nisu bile, čitaonica za slepe i slabovide, multimedijalna čitaonica. Imamo konekciju i bežičnu i kablovsku kompletnog interneta u celom interijeru biblioteke. Imamo povećanje kapaciteta ukupnog broja korisničkih mesta za 50% sa 400 nekadašnjih na 600 nekadašnjih. Naša procena je da ćemo imati dnevno 1000 ljudi u biblioteci. Rekonstrukcija unutrašnjosti Narodne biblioteke Srbije počela je 2007. godine, kada je najavljeno da će radovi trajati 9 meseci. Skoro 4 godine kasnije, Narodna biblioteka je postala najmodernija institucija kulture u zemlji. U međuvremenu, srednju školu ili fakultet završila je cela generacija koja tokom školovanja ni jednom nije ušla u njenu čitaonicu. Simboličan datum, Dan Ćirila i Metodija i slovenske pismenosti, Ministarstvo kulture je izabralo da zvanično oglasi kraj građevinskih radova. Vi ste vidjeli, sada nam je upravnik pokazao samo deo onoga što se prvi put na ovim prostorima sada nudi kao usluga. Ja se zalažem za to da Srbija ne gubi vreme raspravljajući šta je sve izgubila prethodnih godina, nego da pokaže šta sve može da uradi sada kada na vreme nešto završi. Narodnoj biblioteci narednih meseci predstoji prikupljanje upotrebne, komunalne, bezbednosne, protivpožarne i svih ostalih dozvola, nakon čega će i zvanično otvoriti vrata.